A štićenicima SOS dječjeg sela Lekenik, poznate Opelove ambasadorice, darovale su dan pun kreativnosti. Renata Sopek, Aleksandra Dojčinović i Mila Elegović družile su se s mališanima prenoseći im svoja znanja. Priča Dite Misirić. Sadržajniji dan djeca u SOS selu Lekenik nisu mogla ni zamisliti. Zabavno vježbanje s Renatom Sopek, kreativna radionica božićnih ukrasa s Aleksandrom Dojčinović i dramska s Milom Elegović. Kreativnost na vrhuncu. Dogovorili smo se da moramo biti tim, da svi moramo zajedno raditi i to su svi prihvatili, svi se trude, svi rade, prošli smo više puta i sad kad dođe vrijeme da to svima isprezentiramo, drugi to još ne znamo, morat će i svi drugi s nama vježbati, tako da bit će nam jako zabavno. Jako dobro, ova djeca su zaista predivno odgojena i zaista su za primjer. Cijeli ovaj projekt je zaista za primjer svima. Fantastični su zato što sam se iznenadila jer imaju jednu jako dobru dramsku grupu i imaju odličnu svijest o govoru, što je za djecu te dobi vrlo neuobičajeno. Predani su i strašno su željni i voljni i otvoreni i zato mi je to onako jako u srcu drago. Osim ljubavi prema djeci, ovim poznatim damama zajednička je ljubav prema istom automobilu, Opelu, a upravo je on razlog ovog humanitarnog dana. Opel je zbilja prepoznao rad i trud ljudi iz SOS dječjeg sela i odlučili smo im donirati Opel Karla koji bi njima omogućio da lakše obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti. Auto je osukan sa težima naše djece i to je posebna radost, tako da veselje isto tako pronosimo, ne samo brand znači, nego isto tako njihovo viđenje sela. Svaka u svojoj domeni poznate dame dale su sve od sebe kako bi dječici svojim znanjem uljepšale i obogatile mladi život, a Opel Karl će im ga u mnogome olakšati.